Ki noyalam ke HYC Right Hadrang Circle, hapo ke jingalam usamla pendap Marsharing General Secretary HYC Right Hadrang Circle, ha ke jing senran lang usamla Shempang Marsharing Secretary ke HYC Riboy lembat ki dikon, mentaga sengi kilalap bat pinpau perthai ke jingle authority u contractor berpintre ke surok PMGSY na kerdem shakendoso, klaim da siang bah bat laru ban saki limba ki video ha ke jinglet jurep jongkaseng, baya karong beladep siang la ban syukho da kakti. Kita hino yalam kila pinpauru ke jing smokia halor ke jingle authority jong u contractor berpintre ya kete ke surong, belasyu siang tang dep bat torti namar ya karong beladep siang la ban syukho tang da kakti namar kambit bat kam scam AA bat kattu katte kasuro kanne bat dawaru na katnat PWD bakade ban shimkia mardor bat ban mitharu yo contractor wo dei ban shimkia ban le bha habatre ka kam na ka binta ka jing mentoi ki pat ba. Ini kebenaran legally dengan bensin. Nak liang jungi ka HYC Riboy District ha kajing Senran halor kajing lej jurip jong ka HYC Right Hadrang Circle ha ka baidei bat ne usurok uba lasna nadu naka snong Borombong ter sedu sya kane ka snong Kendoso ha kane ka sengi umba pi saki lamba ki dur bat ki dur ki ni lap sisa ba kumbala pensengau sangi da way na kinong yalam jong ka Right Hadrang Circle ngilap sisa ba kajing pentre yaw ne surak kalong sisa ka ba turti ki surak silenter nadu na Borombong sadu sa Kendoso ngilap ba kidon ki jaka ki ba kasurok kalong tliu ka thiam sapo kidon ru ki jaka ki ba wat ki muri mo ki bangong ki katwal kila kelon kila orpai kasurok ro i kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang haying mitang sukelit karong kala kho tekane ka pen i ba u kontraktor uba pentre ya kane kasurok uda pentre torti sisa de kumba la pen sengau sangi da unong ilam jangka Right Hadrang Circle nakaliang ka HYC Riboy District ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kane ka surak silenter umde ban tre torti bat ni dawa ru ya ka PWD department ba kade ban simkhya halor kane ka benta lada ngilap ba nakaliang kontraktor bat ka PWD kim simkhya kane ka benta nyimpan se ban ya daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kawai ru kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki lasaki ki yathu yangi bat kumba ngilap ruhi ba marsin sina yana surok tang stayo artayo kene surok kala kho ka jing repair jong u hoj ka don mulumala nimla banlen ni kata andre halor kata jing repair ngilap susu ba ki babun ki benta jong kene ka surok kilong kumju te ka penpau ba kane ka jing tre ya une surok omsyam la tre bha te kane ka por lamba jong pi u press and media ni pensengau sa ki bor badai pek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban sim khiamardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanomdon jingkta ya u pajba pailang ubayat bayang lamba kane surok man lagasni bersebut angi nakaliang ka circle jong ka Right Hadrang di borokoi ba harkat kajing seran lang jongi ba dekat jungi ki ba halor
benta step iwan bersaki kan ke surak langba kajing dolang jogi reu rangba jong de chnong ba halor kajing wan ujuar na leng jogi paiba abde bat no surak na kaleng ka seng iwan ban chungo ban saki ba pilai hi ba kane kedeka surak kajong paiba te kajing torti jongka jong kontraktor nani diberi ban kemi aban cina yang surok tiangi nak yang jong keseng iwan ban cungo dan wan putpej yang surok ba yang surok bela pindon kamhi dak peba telada unu surok ulong hakane kurkom dese kadon jikta minta kayai kayeng jong peba jong kene dong berkene kathan jungi hakane ka kam ribhoi ten ini nak yang keseng iwan hakane ka sengi ba lengba kajung ujor jong babun kipai ba bang ioi ba lengba unu surok kajing senatorti jong nu kontraktor dengi nak yang keseng ngimla bersong piti wan kan step ban pensngo ne ban saki dagla ki jong ki khmat ba unu surok long susah bala jot rathai namar awalada umpat jot sibun rei kat pembini kidak ba pilai I malumala kane gede gejing sedang mo hadin ski un jot kan sapoi kopor ba haduk ba ngimla su banyai lene dikali kimla su banyai nang de jaka namar jing sinatorti namar kejing siang ye karong malumala kejing pendunai karong kata gede tak sibun namta unu surok te ngi menta ngi dawa katum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banyak bencana marmot bahaya kan ke surok hantam ya ke PWD department bahkan sim kia mardor habi dia bernu surok bahkan cina pen bah ke ini nak yang paseng hakane step kata kedai kecing kepat nak yang bapik mi unu surok bagi dia bencana bahan bakiwan benpik ban pen bahano unu surok nang bahkan kita namta kali kawan jong pai ba begini nak yang paseng angkwa ba sim kia halor jong kene rekam te ang ni ngidon ru ya kibadai kmi ki khot chingi ki bahanor naka Riboi district ki ba pe belum lang bat ni ni IT ngai IT ya iru ba in an pensngo ye ke ba ni ngidon lang kani ko